Pošto će ovaj video biti demonetizovan, otvorio sam Patreon za sve vas koji želite da podržite moj kanal novčano iz nekog razloga i tako mi pomognete. Također, zanima me da li ovaj video može da stigne do 3000 lajkova. Subscribe, okej? O, Bobo, pa ti li si? Ja sam. Vamos, brade! Jebem ti dan kad izašla ta parodija. Ova riba me jako čudno gleda. Ili hoće da me opljačka, ili da me jebe. Sad ću da ti jebem mater. Raspizdi mi šamarč. Budo. Okej, sad smo Ajmo nazad gore. Kako si se oženio? Ne tako. Boba i Marija se već opasno viđaju. Za malo da se više nikada ne vide. Marija polako zanemaruje svoje uobičajene aktivnosti. Škola, engleski klavir. I također Boba izostaje iz škole. Više nego obično. 21, 22, 25. Ako može 27. Žika i Dara idu, pa gde god da idu. I primećuju da im nema kola. Ukrali nam kola. Boba ima pametnija posla. Žika i Dara prijavljuju krađu automobila, te Boba biva zaustavljen i uhapšen. U stanici njih dvoje imaju šta da vide. Poziv od sudija za Nije potrebno. Ja ću njemu da presudim. Marija i Boba se još uvijek zabavljaju, ali ipak... Život nije idealističan roman. A sam ga sad bacio po referenciji, svaka mi čast. Marija saznaje da je ostala u drugom stanju. Povraća i... sve te stvari. Ne znam, nikad nisam bio trudan. A nakon razgovora sa Sonjom sad ima i nagon za ubistvo. Definitivno je trudna. Ona to javlja Bobi, kojeg boli 90 kurca. Ili ipak ne. Ekipa čita... mislim da se edukuju. Opušteno Migi odobrava. Gde ste, drugari iz škole, srednje? Bobo, ti nisi papuča, ti si ceo cipelarnik. Nekad ste bili cool. Boba dolazi do Buleta da mu traže knjigu o embrionima njegovog oca. Embrion? To je od A do E. Isključi razglasnu stanicu. Dobro. Znači, Bobo je trudan. Ma nije jeste. Ubem ti lebrnik. Buletov otac drži predavanje o seksualnoj edukaciji. Gde si bio kad si mi trebao? Došlo je vreme da Bule polako porazgovara s ocem o seksu. Šta bi ti hteo? Da mi asistiraš pri ginekološkom pregledu? Pa kad se već i nudiš. Bule hoće suptilno da dođe do odgovora kako bi pomogao Bobi. Međutim, Buletov otac misli da on želi da abortira. Nemoj tata, ljubite sin. Ekipa od Mingita traži nekog ko bi abortirao Mariju. Ja poznajem dvojicu. Zna čovjek zanat. Marijinim roditeljima se ne sviđaju njene nove navike. Pa li se dešava nešto? Trudna sam. Znam kako ti ja... Čak šta? Umorna sam. Laku noć. Doktor savjetuje Bobi da ode u savjetovalište, pa Boba savjetuje Mariji da ode u savjetovalište. Odlaze u savjetovalište, ali ako Marija sad ne uhvati taksi, neće više nikada doći. Ko da je bus, jebote. Međutim, na pola puta bus koji je trebao da se pojavi za tek 8 stanica upravo prolazi pored mene. Sonja tera Mariju da kaže roditeljima za bebu. U međuvremenu, ekipa pronalazi doktora, međutim... Kazneno-popravni zavod Požarevac tamo ga traži. Znači, Srećković se usrećio, a? Dobro. Javljaju Bobi da su našli drugog doktora, ali on je malo skuplji. 150 komada stari. 150 i majki, ja jebem. Ali mogu rojim deti, dobijem 300.000 od države. Marija, slušaj me. I pritom prodam to dete. Nastavi? Doktore, šta da radim? Pa 150 i majki, ja jebem. Ali može roditi dete za te pare i dobije 300.000 od države. Doktore, molim. I još da ga proda. Vi se svi kolektivno bodite. Usput, imaš 100.000? Molim. Ekipa je odlučila da donira za Mariju i Bobu. Boba i Marija se opet vole. Ne vole se. Ne, čak opet se vole. Jedan mali šator samo za nas dvoje. Za nas dvoje? A beba? Mrzim te! Ipak ne. Marija se ponovo susreće sa svojima. Svaki put je jebeno gore. Ali je dobila novac od ekipe da abortira na divlje. Divljak kreće sa radom, ali ne ide. Saznaš gde je Marija, ekipa dolazi do nje i prebacuje je u pravu bolnicu. Vidi, Marija je živa. Kako ću ju sad pred roditelje? Na bolni kurac. Nakon abortusa, Marija je u opasnoj kazni. Kao, roditelji je vode i odvode iz škole. Boba i ortaci pokušavaju da je dobiju na sve načine. Dobro jutro, molim vas Mariju. Ovdje gradska biblioteka, dobar dan. Ovde majka njene školske drugarice Vesne. Dobar dan, ovdje je profesor Orlić, Marijin razredni starešina. Opet nije uspela. Ma nemoj srat. Čemu uputstva kako se koristi govornica? I to toliko detaljna. Žika se, bogme, sprema da ide na slavu. Sreći komšiju od kojeg saznaje da je Boba zatrudneo. Moj Boba da stane u drugom stanju. Ne. Žika kapira što je Boba uradio. I zbog toga kreće da flamuje Daru. Lepo si vas pitala, dete, dok sam ja dirinčio po švapskim kanalizacijama. Jer ti to o našem Bobi govoriš? Ne već o Bakaru Beciroviću, bem te glupu. Mariju podsmijevaju u školi. Ćao, Valet. I pazi da se ne izgubiš da imam i ručicu. A Žika se kod kuće suočava sa Bobom. Izučava gospodin ginekologiju. Neki on meni živ i zdrav. Žika nema vremena za ovo. Ženo, daj 2 duple, ljut. To je jedna, jebem te glupu. Žika u kući unose kao što iznose Neymara sa svetskog prvenstva. Marija konačno može da ide sama. Naravno. Boba i Marija se ponovo sreću, a ste se okupili ko da se nešto deli, jebote. U paranoji Žika i Dara zovu Marijine roditelje i pozivaju se u goste. Žika je inače svetski čovek, na nivou. Vaša adresa.
Ma znam, to je kod one stare kafane. Blagodari. Auf Wiedersehen. Ovo izgleda neki seronja. Svi smo i biti ćemo fini. Njihov sastanak je bio jako kontraproduktivan. Da ga vidite samo kad otpušuje sudoperu, kao hirurg, a tek WC šolju. Roditelji ipak nisu zainteresovani. Žiko cipe, le. Boba je došao se vidi sa Marijom. Oho! Marija dobije svoje pravo na život nazad, međutim zamalo ih je već prokockala. Mi nemamo ništa protiv njihove ljubavi, ali voditi ljubav za vreme nastave, dozvolit ćete, to ipak prevazilazi svaku granicu. Prokockala ih je. Milan preti Žiki da će osvanuti u štampi radi nemilih događaja. Boba ovdje em krivem najebo. Ali ne brigajte. Šta? Pošto su drugovi sredili walkie-talkie. Nije Voki-Toki, nego Toki-Voki. Šta? Toki-Voki se kaže. Došla sam kod Marije da joj pokažem šta smo prešli od Gradeva. Ubre višnja slaga tu ženu ni ne trepnu. A dobro, bar se nadam da se ništa loše neće desiti. Poput ovoga. Ajde da se venčam. I kad to sredimo, materi mogu da se slikaju. Marija je sad u Novom Sadu da tu završi školu, a roditelji govore tetki da ona ne zaslužuje prava. Marija, mada kako je tada bilo vreme, tetka joj vraća sva ta prava. Ja ti neću braniti da se javiš Bobi. Neka on slobodno i doći. I također govori Marija o svojoj nesuđenoj ljubavi iz rata. Ali jedino je problem kad se Žika javi umjesto Bobe. Mada i nije, jer on ne razlikuje Marije i tera Bobu da joj se javi. A možda ipak i ne. U Novom Sadu budući mladenci analiziraju listić iz opštine, a pri povratku kući Boba se suprotstavlja Žiki i govori svojim o ženidbi. Ljubi ga majka. Milan saznavši to, stare gvožđe, amukulatore, frižidere. Pa Milane, ćerka ti se ženi, mislim, udaje. Čak šta? Marija i Milan se sukobljavaju u stanu i ništa. I dalje će se svadbati. Ovo dvoje već uveliko pripremaju svadbu. Daj da ti pomogu. Što si vicka? Ali tu sad ima još jedan problem. Kada dan svadbe Boba i Marija odluče da žele da idu na radnu akciju. Ali svadba ipak ima. I baš je. Mislim, znate kako kažu. Možete pobeći od svadbe, ali svadba ne može pobeći od vas. Boba i Marija su već neko vreme na akciji. A su pohrali na ovaj hleb kod je džabe. Dobro, mislim. Kod je posljednji. Ali ne brinite, Boba ga je već ugrbio. Gle, što pije iz trugla? Ne, ček, Imam 2 iz matematike. Ali ako ga oni zovu trougao, gledajte u budalu kako pretiče. A, pa to su prijatelji, ne vi. Rekao sam da spremiš alat. A ovo je moj alat. Ona ima ime. Kuhinsko ne izlazilo. Žika i Dara obilaze Bobu, a upoznaju i Mariju. A koja si ti? Mi smo uvek lepo govorili. Ovo izgleda neki seronja. A naročito s tvojim roditeljima. Slušajte vi, ja ću vas i onog vašeg VKV mangupa na kraju da tužim sudu. Fini ljudi. Šteta što i oni nisu došli. Recite kako je ovo neprijatno. Milane, to je Boba. I zato je abortirala. Čovječe, ti samo u prošlosti živiš. Žika je bacio oko na Priju. I stvarno ćeš to da mi urediš. Ma loše si vidjela bre, očiju ti. Njoj batak meni bulja, a? Ma ničak ti o tome. Aha. Izvini? Milanu su se pokvarila kola na sred puta. I to pred Jelenom, blam. Jelena ide sa Žikom do Jove karburatora, dok će za to vreme Dara i Milan da koegzistiraju. Jer mi se učinilo ili on to izvato Jelenu? Žika i Jelena stižu u mesto koje mi se definitivno ne čini kao utočište Jove karburatora. Kad ovo skrešemo. Ko su sad pa ove? Da, to su Elza i Milan. Žiko, zovem se Gizi. Ma ne bre, nego prijatelj Milma. Ko te bre krstio s tim imenom sve ti? Mene samo zanima s kojim kolima su ovo dvoje došli. Ma nije bitno, ovi se svađaju. Ti si slabić, ti koji se celog života ponašaš dvolično. Žena je za tebe stvar. Svojina. Boom. Roasted. To nije bilo lepo. Jelena je otišla. Žika i Dara, pored toga što drže pse od Nemice u kući, također drže i Nemice. A Dari se to iz nekog razloga ne sviđa. Zato Žika ide malo na plažu da se provede. Mada imam neki osjećaj da je Žiki veća muka to kako je obesio ove pse. Elza, komenzi! Samo abortiraj se. Evo ti kerovi za kaznu. Žika ide da ih utopi, siguran sam u to. Boba i Marija su se vratili sa radne akcije i saznali su za bežanije svojih roditelja. U međuvremenu, Žika provodi najbolje vreme svog života. Za Freulein. Brkove. Za damu. Dupli ulog. Marija je na misiji da pomiri svoje roditelje, ali u istom restoranu su Boba i društvo. Ovo ne sluti dobro. Žika po običaju pokazuje svoj nivo, a pogotovo dok pije pseći viski. Ili što god je ovo. Ipak počinje da shvata šta je načinio. Romantičarski se vraća do kuće i dočekuje ga... A? Frau Elza. Mislim da se vratio zato što je... Krčka sve do posljednje marke. To i nisu naše pare. Nego čije su? Kapitalističke.
Da bome, samo se ti teših jer Žiko. Marini su se ponovo udružili. Ti se ne bi zaljubila u nekog VKV Bobu. Mnogi mladi misle kao ti pa se posle kaju. Protiv Marije, a Bobi je stigao poziv za služenje vojnog roka. Njegov ispraćaj organizuju Žika i Dara. A znate s kojim parama? Kapitalističke. Ne, te si potrošio. A ja ću da prodam Merču. Ali šta će Boba i Marija dok je ona služenju? Ja se dobrovoljno javljam da bude Marin telohranitelj. Jadni oni ako si im ti najbolji izbor. Dok je Žika bio na poslu, naletio je na prijatelja i Priju koji hoće da smuvaju Mišu i Mariju. Naravno pozvao ih je na ispraćaj, sve po PS. Brišite sebi iz glave te vaše primitivne kombinacije i budite ljubazni da nas jednom ostavite na miru, molim vas. Jel ti to plačeš? Ne? Okej, da. Koji cringe jebote, a ubit će se. Bobin ispraćaj je otpočeo. Pa Žiko čoveče, zašto bre u kokošinjac od svih mesta? Marija se nije pojavila na ispraćaju, zato što je Lasta za Milutovac kastila. Klasična jebena Lasta. Možda se ipak nešto dogodilo. Ma dogodilo se, ali u Budimpešti. I tako poražen, Boba odlazi u vojsku. Čekaj, Žiko, gde je Boba? Elza hrani Žiku isključivo veganski. Hoću da jedem bre meso. A eto ti ga Žiko kad hoćeš dođe piče. Inače Žika sada živi s Elzom zato što je Dara pala s prozora dok ga je brisala. Također Žika sada ima i unuka, Mišu. To je za mene svršeno. I shvatio previše bukvalno. Bobo, šta ti se desilo? Ma da iskreno pomalo je hot. Eksterne misli. Mali Miša uči da bude novi Šaban. Evo ga Žika. Sada se čak i odvojica tolerišu. Moj naklon. Moj poklon. Za taze penzionere. Žika uči Mišu Sinana. Dedo, ovo ne radi. Ukoliko ste zaboravili, Žika se još uvijek bavi poštenim radom. Ajde, bar ga hrani. Milanu se to sa druge strane ne sviđa, pa ga tužavka Bobi. A u međuvremenu Miša počinje da prenkuje po gradu. Žiki kreće da sistematski zabranjuju da ga viđe. Evo baš imate sad čas engleskog, a poslije ide na solfeđo. Kod solfeđa. On ne može više sa vama, pa vi ga samo kvarite. Mamicu ti, brada. Pa dolazi kod Bobe. Ako si se ti udo za Mariju. Ćale, rekli smo da nećemo o tome. More! Vidi, Miša je opet kod Žike. I odlaze sa stilom. Ti si kriv, što si živ. Nećeš ti više njima da izigravaš pelenu stanicu. Da čekam da se oselim, ovo je ludnica. Miša biva poslan u vrtić kako bi se malo koregovao. A čuvši to, Žika kreće do njega da ga kindapuje nazad. I Milan ide za njim da ga spreči. Obojica stižu do Miše, ali ih on obojicu prodaje. Ko su tebi ova dvojica? Pojma nema. Marija mora da isplati 100.000 Deutsche maraka da ne bi obojicu poslali na robiju. To je iz nekog razloga ljuti, pa je izbio konflikt sa Bobom. Ti si jedna iskompleksirana budala. Sećate se Stojanovih zebancija? Halo. Ali Milan se bori nazad. Pošto Elzi smeta Žikina pijenost, Žika se zaklinje da više neće da pije. I to je kaže dok pije. Elza također biva pozvana na Mišin rođendan sa dopuštenjem da povede i Žiku. Ovo mu dođe odlična šansa da se iskupi za nedela. Doboš? Kao poklon? Do daske? Jedenje prstima. Muvanje profesorke violine? Terenje svih gostiju. Mislim, ako to nije na nivou, nemam pojma šta onda jeste. I Žika i Elza se rastaju. Gospodine, vaš doboš? Jeste, hvala. Ajza, Boba i Marija se već tradicionalno svađaju, a Milan uviđe priliku da ih razvede. Sve si lepo predvideo, samo jedna misli. Moju saglasnost. Ja, Marija, ako ne budem umro zbog tebe. Žika i Milan rešavaju da svoje probleme reši jednom za svagda. Ti meni. I ja tebi. I to kako dolikuje. U kafani. I tako se rodila jedna od najlepših romanca u srpskoj kinematografiji. Puna avantura, alkohola, žena, alkohola. Marija je dobila novi stan, sada više neće moći da bije Mišu u Milanovom prisustvu. Greota, gle kakva fešta. Oko useljenja naravno ima dosta posla. Doduše Žiku to ne sprečava da ga Karabuđim dok rekneš seks. Valjda keks. Dobro, me prijatelju, moći tolika picajza. bivao je odjeban. Ne dajte se prevariti, Žika i Milan su dalje ozbiljni penzioneri. Boba i Marija nisu ostali pristrasni toj odluci i odlučili su da ih angažuju. Biznis kreće. Prijatelji nakon... kreću s radovima. Momci, samo to oprez... Au bre čoveče. Ali ne, ozbiljno, sigurno ste prvo... Makar ne piju. Pa mislim stvar! Boba i Marija se odlučuju ko namještaje za stan, a momci i prijatelji ga unose. Nego... ovaj orman. I ti kažeš da si uzo meru u milimetar. A nisam imao u vidu vrata. Ali zato je Žika došao na genijalnu ideju, da ga rastavi. To što malo fali, to devojci sreću kvari. Također je malo nezgodna i činjenica da Boba i Marija dolaze sa svojim namještajem. Lepo je vidjeti da minimalizam potiče još iz ranijeg doba.
Zašto si to razbio? Jesam vam obećao da će da ga bije? Jesam. Boba, kako bi objasnio Mari da to ne podržava, kreće da se nabacuje Mišanoj učiteljice violine. Kakav otac, takav sin. I to je sve radio pred Mišom. Kakva legenda. Milana je malo sustiglo fizikalisanje od onomada, ali prijatelj Žika je uvijek tu da ga razvedri. Vidi kolika je brada, ko tvoja. A i terapeutkinja je tu. Ako biste mogli da dođete podne, neće nam niko smetati. Ja ću obavezno da dođem. I Žika je ipak čovek. Treba i on ponekad da se opusi. Žika Pavlović. Mislim da je ovo jako kontraproduktivno. Za to vreme se stvorila Elza koja hoće da se uda za Žiku. Pogodite koju je zvao rekavši da Žika želi isto. Kako bi se odužio Milanu, Žika ugovara Milanu sastanak sa ovom devojkom. Možda je ipak bilo neko od ovih. Vuka i Bata Živojinović su uhvatili Violetu i Bobu na sastanku. Imate jednu šansu da pogodite ko je druga Bobu pred Marijom. A zatim je Boba uhvatio Mariju sa svim doktorima u okolini od 5 km. Ja sam sad u najboljim godinama. U ludim godinama. Kod nas je došlo doba da se ljubav proba. Oprezno. Ljubi, ali glavu ne gubi. I sve bi to bilo okej, da Marija nije rekla Bobi. Jeli, šta ja do večera? Ne znam, snađi se. Tu je već prekardašila. Miši je dosta njihovih sranja. Ostavlja svojim oprošteno pismo i odlazi u potragu za bolji život. Mora čuti bre, dobit ću copyright. Nailazi na Migeta koji ga zapošljava da radi s njim i Migi je drukao. Usput shvativši da je stan prebukiran stvarima, Pavlović organizuje prolećno čišćenje. Tako je, bravo tata. Elza je zvanično objavila da će se ona i Žika venčati, a kako bi se pripremili za svadbanje, Žika i Milan idu u lov. Ženski pol. Model sa Revi ubeđuje prijatelje da se sakriju i maskiraju kako ih producent ne bi provalio, što im polazi za rukom. Čini mi se da se Milan malo previše zaneo. Ne brini Burazeru, to ću ja da sredim, vidjet ćeš. Voditelj je nekako uspio da uveri publiku da su ova dvojica komičari. Međutim, prijateljima je to došlo na naplatu u vidu drugog nastupa. Elem, Žika se nije pojavio na sopstvenoj svadbi. Slomio sam nogu. I levu i desnu. Držim ih u ruci. Živeli. Mislim, ako oni Mige veruju to, dosta. Elza se vraća za Nemačku. Miša je porastao, ponovo, i već stalkuje devojke, a u svoje slobodno vreme svira violinu u duetu sa devojkom koju stalkuje. Pošto su Natašini roditelji striktni, jedini način da se viđe sa Mišom je na klizanju. Inače, se znane da je ona Ruskinja, zato što je franšiza postala jako popularna u Rusiji, pa su hteli da naprave... Malo sam skrenuo s teme. Nataša dobio ideju da se vidi s Mišom na baletu. Imate kartu više? Imamo jednu. Koliko? 10.000. Nek si ti meni Mišo živi zdrav, ali upravo si dobrovoljno opljačkan. Makar je balet bio okej. Dok prijatelji diskutuju, treba li Miši naleći upravo na dve takve. A zbog gužve u autobusu, Žika... To je neki fantom. Ova scena mi deluje poznato. Savršeno. Morate voditi računa malo više o ritmu. Morate biti kao jedno telo. Potrudit ćemo se, nastavnici. A toliko su dobro svirali da je direktor odlučio da ih čuje. Bar se trude da postanu jedno telo. Zbog toga njihov koncert biva otkazan, a Miša... I ljubi ga, deda. Pa tu mogu da iskrsnu međunarodne komplikacije. Da ne bi došlo do međunarodnih komplikacija, Žika svraća do Miša da mu se pohvali svojim priručnikom za ruski. A Milan kasnije sreće Žiku u radionici da mu kaže da je pronašao učiteljicu ruskog za njega, koja je ujedino i grofica. Nešto kasnije Žika dolazi do nje, a kako bi se još malo dodvorio... Ja, grof of Milutovac. A ima i konja. Parkirao sam ga pred kapiju. Međutim, saznaje da je grofica nevina, kao i da ova uopšte nije bio čas ruskog. Uzgred, njene ćerke su psi. Da, i tad su menjali decu za ljubimce. Kujik sum. Miša i Nataša se još uvek viđaju, uprkos restrikcijama, što znači da izostaju iz škole, što znači da Nataša ide za Rusiju, a Boba bije Mišu kajšem. Stani, nećemo vaspitne metode tvoga oca. Sram te bilo. Takođe, poznato. Nataša se setila da kaže Miši da je u Moskvi. Spričat ćemo s roaming. Imam jednu super stvar, hoćeš da čuješ? Da nije možda račun za telefon. 2.683.000 starih dinara. Šta 2 miliona? Ja sam vam rekao. Miši umalo ukidaju život, ali ga to ne sprečava da se opet javi Nataši i kaže da dolazi u Moskvu pod ovim magičnim brkovima. I sa Žikinim pasošem, umjesto da ukrade Bobin. Navi da ste neki roditelji. Vi bi to dete lepo odveli u Moskvu. Nešto kasnije, Boba i Marija otvaraju Natašino pismo koje poručuje da su ipak postali jedno telo, te da je ostalo u drugom stanju. Istorija se ponavlja. Ljubi ga, deda. Ovu smicalicu su inače smislile Nataša i njena tetka koja je zapravo u drugom stanju. Vajda, ne znam, priča da su ruski. A inače su i Natašini... Shut the up! Nijetko da ne ilazi Natašin deda. Želim tu korpu. Govorim kako je top što će Nataša da rodi dete. Govori Nataši kako je top što će da rodi dete liku kog voli. I proglašava bombardovanje Čehoslovačke. Ne, stani, proglašava odlazak u Beograd. Ponovo,
Trudim se. Međutim, Žikin predlog o putu u Moskvu od ranije ipak biva usvojen, pa se ekipa pakuje i kreće. A ako ste pretpostavili da će ekipe da se mimoiđu, pokucaju jedni drugima na vrata, shvate da su ovi drugi takođe otišli na put i zaputili se nazad, bili biste u pravu. Ali Miša ipak uočava Natašu na aerodromu i krade je. Familije su poznaju, prijatelji se pobratimljuju i najavljuju svadbu između Miše i Nataše, koji priznaju da su slagali u vezi sa onim za trudnoću i uzgred neće da se svadbaju. Međutim, sećate li se Vukine nesuđene ljubavi iz rata? Pogodite ko je to bio. Oni makar ne gube vreme. A jel znate koga nije bilo kroz ceo film? Tako je, Bata Živojina Elza. Miša je prestao da raste, konačno. I još uvek je sa Natašom, ali na kaseti. U međuvremenu Žika upoznaje novu kućnu pomoćnicu Liliku, na koju Milan već uveliko kidiše. Jedino za što Jelena do duše zna je... Nema zube, ćoraval na jedno oko, nema jednu nogu. Lili koristi prijatelje kako bi pospremila kuću, a Mišin zbog toga baca hejt. Pošto Marija i Boba odu na put, prijatelji su slobodni da rade šta god hoće. A prva stanica, Lili. Momčad su završili igrajući šah na podu kod nje. Pa ti si mi pojao topa. Sutradan oni diskutuju o tome kako uopšte ne idu tamo zarad ličnih interesa, već da lobiraju Mišinu korist kako bi ovaj nešto kresnuo dok je Nataša u Moskvi. Ali Miša ih ne jebe ni 2%. Gde god se pojavi frajer iz Zinu. Šta je frajer, ja? Hoćete da vam nabijem štiklu u usta? A takođe i pevačica. A nakon što čuju ono što zna, Milan i Žika se nude da joj oni pomognu za nastup na televiziji. Naravno, postoji caka. Lili treba da spava sa Mišom. Brže bolje kreće da mu se nabacuje, neuspešno. Što dodatno pogoršava banjavanje prijatelja kroz vrata. A što dodatno pogoršava Marin i Bobin povratak kući. Pretpostavljate, Lili biva otpuštena, a Jelena više ne želi da vidi prijatelja nakon što je čula za gužvu od Marije. Zašto do duše ni ona ne zna. Zbog mene? Da, Lili je sada Milanova i Jelenina nova kućna pomoćnica. I ona od ranije takođe bila Milanova podla laž. Međutim, sam se raskrinkao. Mamicu ti, ja reću. Lili opet biva otpuštena i zaposlena kod Žike. Uči sastanka sa rediteljem, Žika cuga s Migetom, a Milan odvodi je do kafane gde se upoznaju sa rediteljem i naleće na Žiku. Ali dok su se njih dvojica prepirali, ona je već uveliko otpalila. Žika odlazi kod Miša na akademiju da mu kaže da treba da utepa nešto dok je Nataša u Moskvi. Slušaj, mene ženske ne interesuju. Pod sumnjom da je Miša... Žika reće da skoči u Dunav, a Milan mu govori da ako skoči da će i on za njim. I Milan uskače u reku. 2 put. Prijatelji odlaze do Bate da se posavjetuju sa njim oko Mišine nejebice, te na licu mesta dobijaju ideju za sledeći poduhvat. Taj poduhvat se sastoji od gole ribe na plaži. Pogodite da li su uspeli. Znaš kad ću ovoj da platim? Pošto su se umorili od Miše, prijatelji idu da se sami malo počaste, kad već Miša neće. I Milan umalo dobije batine. Što ulaziš u frku kad si slabiji? A kod mene nema trte mrte. Nema tu ne. Kad smo već kod nejebice, Miša. U vozu do koncerta na njega naleći devojka koja kreće da mu se nabacuje, doslovno. Ovo je takođe bio biznis plan od prijatelja. Ti si mi se izmigolio iz ruku kao sapun. Miša saznaje da je ova plaćena da se sa njim. Obećava dedama da će je nakon koncerta. Nakon što je odsvirao na koncertu, a onda u kafani svirao za sve pare, uočava Natašu sa kojom i odlazi. A tu je i ostatak dinastije. Stigla dinastija. Par dana kasnije, Žika prisluškuje Mišu i Natašu kako pucaju balone i skaču po krevetu. I živjeli su srećno do kraja života. Do 8. dela. Nakon što su Boba i Marija otišli kod Sjerić na odmor, Miša već danima nema nigde. Za to vreme Žika kupuje morsku ribu kako bi skamovao lokalne ribare da će da upeca ribu od najmanje 5 kg na reci. I dok su oni bili zauzeti hvatanjem čega god, Žika započinje sa skamom. Međutim, nailazi Milan koji ga razotkriva u nedelu, a nakon što odbije da im vrati pare, nailaze lokalni panduri. Te Žika uvaljuje opremu Milanu i ipak ide da vrati pare momcima. Inače, to su sve vreme fake panduri koji nedugo kasnije bivaju privedeni. Pošto od pecanja nema vajde, prijatelji odnose ribu Jeleni, doduše polupojedenu. Dobar pas. Nešto kasnije Milan svraća do Žike u vezi sa problemom od malopre i zatiče ga ispred svog stana. Izgubio sam ključ od stana, pa ne mogu da uđem. Ubrzo ih pronalazi. Takođe se i opkladio sa Milanom da će Miša sutradan biti u stanu, a zatim nastavlja da kunja ispred vrata. Vidite ko izlazi. Doduše možda ste primetili da ovo nije Nataša, a ni ovo. Nakon što Milan izgubi kosačicu, Žika mu je vraća i dolazi po svoju odmazdu. Ne povjerovavši mu, Milan ide da se lično uveri. A zatikavši poruku na vratima da Miša razvija film, prijatelji ubrzo svedoče i ispiranju filma, a i sušenju, a boga mi i paralelnom montiranju. Žiko, a što sad radi? Jebe. Ipak postaje zanimljivo onda kada sa merdevina nađe muž od jedne od devojaka, a onda i od druge, mada Peričana dolazi sama do njega u nameri da ga bije, a drugog lika rade na majmuna. Pička ti materina. Žika i Milan kritikuju Mišu zbog njegovog freelancovanja, ali ko tome prekida, pogodili ste, nova devojka. Prijatelji odlaze do Bate da se posavetuju za malo da više nikod kog nikad ne odu. A tamo kod Bate zatiču... samo neki njima lepo. Pacijenti kupe prijatelje i odvode ih do doktorove ordinacije gde se ovi žale oko Mišine prejebice. A jeste li znali da Batin hor ima i dirigenta?
Bata im predlaže da odvedu Mišu na selo kako bi ponovo postao jedno sa prirodom. Na putu do Kosjerića se prijateljima pokvario auto. Jako. Miša uočava devojku koju je potrebno pumpanje gume, te se kao svaki kavaljer ponudio da je pomogne. Prijatelji pumpaju gumu i uzimaju ne baš tako konvencionalno rešenje za kočnicu, pošto originalna više nije deo kola. Nije im dugo trebalo da pođe po zlu. Usput nailaze na Mišu koji umjesto sa prirodom postaje jedno sa onom devojkom od malo pre. Ali mislim da trenutno imaju malo veći problem. Sad smo usrali motku načisto. Makar su stigli brže. Sutradan su svi na rehabilitaciji od onoga od juče i naporno rade. Osim Milana koji se zevzeči ovde. A stigo je i Miša. Uz znak zahvalnosti ekipa odlazi do Ruže koja ima ogromnu kuću, a ima i skeptičku jamu da se nađe. Miša se upoznaje sa macom s kojom polako ulazi u priču. Ne brinite, ostao je fin. Pod sumnjom da Miša nije ostao fin, prijatelji banjavaju kod Ruže da to izvide, ali prvo moraju da smisle diverziju da zaobiđu Ramba. Nažalost, Milan je bio žrtva skeptičke jame. Pomagajte drugovi, hoću da se udavim. Žika ga vadi odatle, te uočivši ih, Rambo kreće ka njima i sam upada u jamu, te tamo biva i zatvoren. Milan se penje na merdevine i provaljuje da unutra uopšte nije Miša. Ni približno. Drugari, pronašao sam vam Mišu. Ujutru, uz par manjih poteškoća, prijatelji popravljaju kola i spremaju se za povratak. Međutim, nijotkuda nailazi Bata sa svojim horom. Odjednom Rambo izlazi iz skeptičke jame i rasterava hor, a prijatelji brže bolje beže. Međutim, u autu se pronašao i dirigent koji ih skreće s puta. Nakon saobraćajke, Žika i Milan završavaju u bolnici, a s njima i dirigent. Kada Žiki dokruči njegovo pevanje, padne mu na pamet da ipak može da hoda, te odluče da dirigentu pokaže novu metodu hlađenja sobe. Videvši ga, Milan otkriva da i on može da ali ako Jelena pita, ne izmakuje. U međuvremenu u bolnici biva postavljen novi prinudni upravnik. Super Bata. I stiže taman na vreme da svedoči novoj metodi prevremenog otpuštanja pacijenata. Šta je ovo? Jelena zatiče, da, te ide da popriča sa Super Batom koji je otkrio da je došao ovde jer ga niko ne zna i da bi ovako mogao da se probije u partiji. Kod prijatelja nailaze panduri koji su tu da pokupe izjave oko krivca za nesreću. Prijatelji se slažu da se ne slažu. Ti ćeš da mi kažeš? A Herbertovo pevanje toliko iritira policajca da ga umalo ubijaju. Respekt. Žika dolazi na ideju da se dogovori s Milanom da optuži dirigenta da je on kriv za udes, što je ruku na srce istina. Ali mu Milan ipak traži odštetu. A u znak protesta Žika izbacuje dirigenta kroz prozor. Tu mu Žika govori da ukoliko je neko lud ne mora da snosi posljedice, što pokazuje na delu. Mada nije mi baš najjasnije kako su onda planirali da okriju dirigenta, ali mora da sam ja nešto prepustio. Dok Super Bata obilazi lika sa gasovima, panduri dobijaju dojavu da on najverovatnije nije onaj za kojeg se predstavlja, te kreću da ga vapse, ali oni doživljavaju saobraćajku. Uveče prijatelji bivaju posmatrani od strane medicinskog brata. Dok on spava, pada im na pamet da se malo poigraju hajduka, zviznu ga po glavuđi i uteknu odatle. Milan se isprava nije slagao, ali ga je pomislio da ostane sam s ovim Dobermanom nateralo da se predomisli. Ej, pokupili su onog Batu sa gasovima. Nova tura pandure je stigla po Batu. Hvataju ga, ali on uspeva da se izvuče navukavši nimfovanku na jednu od njih. Također se i Bata pridružuje Četi. Radi preventive uzimaju sve prisutne zaposlene za taoce i abortiraju ona dva pandura od malo pre. Te čuvši drugi pandure beže u osavu sa hranom gde nailaze izgladnali pacijenti, ali ih rasterava. Nepotrebno je reći da se nisam baš potrudio da razumem ovaj deo. Da bi omeli pandure istovaraju leš te im kradu kola. Provaljaju banku, Milan gubi razum, a zatim nestaju u akciji. Dok se sve to dešava, dirigent od radnika oformljava hor. Žika ih poliva benzinom, a ovaj pali šibicu i pretim da će da ih zapali ukoliko ne budu bolji. To je inače deo njegovog backstorija, ali pogledajte sami. Milićajci ispred nakon nekoliko neuspešnih pokušaja da banu u bolnicu dobijaju pismo da ukoliko nastave svi će biti popaljeni, te odustaju. Sljedećeg jutra, Milan se pravi da je on dirigent kako bi ga odveli na neuropsihijatriju. Policija ponovo banjava i Milan pregovara sa njima, protiv svoje volje. Pošto se Bata povukao, dolazi novi prinudni upravnik, čiji je prvi dekret da se otarasi konja. Konj biva poslan u zatvor, a u konju se nalaze naši hajduci. Policajci ih napušavaju što su došli tamo bez ikakvog naloga, te ih teraju odatle. I živeli su srećno. Ne mogu više. 10. deo za patroni i članove kanala. Dobrodošli nazad. Sada ću malo da pričam o tome kako su mi se svidjeli filmovi, a i kako sam ih doživeo, te ću da ih sve rangiram u jednu veliku listu, prema mom mišljenju. Prvi deo je najteže porediti sa ostalima, prvenstveno zato što svrha njegovog nastanka nije bila zarad komedije, već u seksualnoj edukaciji. Međutim, provlačio je par smešnih momenata, iako je držao do ozbiljnosti problema koja je glavna tematika filma. I također nas je upoznao sa glavnim likovima koji će se provlačiti kroz naredne filmove. Drugi deo se nastavlja direktno na prvi i dosta je opušteniji. Iako ovo jeste deo nedozvoljenoj ljubavi, ni Boba ni Marija ne jebu živu silu i rade kako vole. Sutra idemo na radnu akciju. Suprotstavljajući se roditeljima koji dolaze iz različitih klasa i cene različite vrednosti. Treći deo je po mom mišljenju slabiji od prva dva. Doduše verovatno jer Boba i Marija više nisu u prvom planu, već Žika koji počinje da hvate krivine sa Nemicama. Na kraju ipak mislim da film nije uradio loš posao sa tranzicijom glavnih uloga, kao i setovanjem lika Elze za ostatak franšize. Tako da je ta blagonagla promena verovatno baš ono što mi je učinilo film slabijim. Ne znači naravno da možda vama neće da se svidi. Elem,
Četvrti deo. Nije loš, šta više ključan je. Dao nam je novog stalnog lika, Mišu, i također je iscrtao putanju po kojoj će serijal da nastavi da se kreće. Možda jesu malo likvidirali Elzu tako što su je promenili ulogu da bukvalno menja Daru, a također i stvarno likvidirali Daru. Peti deo je moj omiljeni. Priča o avanturama prijatelja, dinamici dinastije, teškim odlukama i ono po meni najbitnije. U njemu mi je najviše šala najbolje leglo. Ja to ima da skarabuđim dok rekneš seks. Valjda keks. Dobro, prijatelje, mosi tolika picajza. Bilo mi je malo čudno što je Elza samo banula u film da bi joj se na kraju desilo isto što i u četvrtom delu, ali mogu da pređem preko toga. Ovaj film je također moja prva asocijacija na ceo serijal, što mislim da je sasvim dosta. Šta se zgodi kad se ljubav rodi ponovo dorađuje prvi plan glavnih likova, odnosno dodaje Mišu tinejdžera koji je sada već i sam u svojim ludim godinama. Više puta me je spopao onaj moment, jer me je malo po malo podsjećao na prva dva dela, ali ipak na kraju na svoj način doradio priču. Sada ću ponovo da serem po Elzi. Mislim, samo se pojavljuje na kraju filma opsednuta žikom, nakon što je ovaj već 3 puta otkantao. Iako Wikipedia tako ne kaže, više se nijednom nije pojavio. Sviđa mi se kako su i Vuki dodelili lep kraj. Povezaši sa Sergejem, do duše možda jesu malo zbrzali, ali kao što sam već ranije bio rekao, njih dvoje ne gube vreme. Žikina dinastija mi je sasvim okej film. Daleko od toga da je loš, ali me kroz ceo film učilo pitanje zašto je Žiki Milanu toliko stalo da Miša pojebe nešto dok nema Nataše. S kojom na kraju ponovo i završi. Mislim, razumite me, niti sam muzičar, niti imam probleme s nebicom, niti imam par deda koji uopšte nemaju granice oko zadiranja u tuđe privatnosti. Slagao sam za ovo drugo. Inače, 8. deo. Gde je Nataša? Pominje se tu i tamo na početku. Ama čoveče, on ima Natašu. Pa šta ako ima Natašu? Ali kroz ostatak filma je potpuno zaboravljeno na nju. Također, šta je s Mišom? Kako je moguće da je on od tolikog odbijanja prešao u potpunog žigola? Da li mu je mantra od prijatelja toliko ušla u glavu da je došlo do toga da je morao da krene da paralelno montira ili šta? Moja pretpostavka je da nisu teli nove Bobu i Mariju pa su se odlučili da krenu ovim putem. Da, i oni mentalni bolesnici. Film je bio smešan sve do njihovog pojavljivanja, jer mi je samo postao morbidan. Također i doktor Nedeljković, koji samo banjava u Kosjerić sa celim horom bolesnika, bez nikakvog premišljenja da bi nešto moglo da krene po zlu. Poput ovoga. Kad smo kod morbidnosti? 9. deo je onda kada sam samo na pola stao i rekao sebi, to je to. Ja sam sve pogledao. Ovaj naredni film su fileri, a u mojoj priči dirigent i prijatelji umiru u saobraćajnoj nesreći. Nazovite me kako god, ali da braće bleju u bolnici odjednom shvate da ipak mogu da se kreću, jer hvala Bogu što ne bi, sa fake prinudnim upravnikom koji je tu samo za pozitivan PR u partiji, izigravanjem Hajduka i šta god da je ovaj jebeni konj, jednostavno mi ne leži. Iskreno mislim da ovaj komentar najbolje opisuje kako sam se osjećao dok sam gledao ovaj film. Najviše sam mogao da se poistovetim sa Jelenom, koji kao ni meni ništa nije bilo jasno šta se dešava. Kad smo već kod nepotrebnog razdužavanja franšize, gledanje Žikine ženidbe mi je bilo jedno tužno iskustvo. Ako ste se zapitali zašto je 85% filma presedeno, razlog tome je što je Gidro u to vreme strefio šlog, pa su scenaristi morali da se prilagođavaju njegovom zdravstvenom stanju. Ovo se samo nastavlja na moju priču od ranije da su mogli da završe na 8. eventualno 9. delu bez da nam daju dalje informacije o prijateljima. Šta više, planirali su da naprave i 11. film kao i seriju od 20 epizoda, ali pošto ih je u tome sprečila Gidrina smrt, nije se desilo, osim potencijalnog 11. filma. Na kraju, sve filmove sam reagirao ovako, ali isto ćete imati u opisu videa da i vi možete sami to da uradite. Okej, to je to. Ćao.